Meghalaya hoya potha KSA inglong pho sai hemalong pherangkya mai ke pha Sonkep apotha Kaching Waipen National Seminar amugi pa plane KSC DDC tumpen pini jangmini phai craser cap arni KSC DDC sa hemalong pherangkya mai ke pha Karbi prime time along penili Vidurban Krupi Kadukove Panta Karnam Pajariklo Birtang Tonpen Arjuita KSC long phosa hem along pini jangmini phai craser cap arni Karbi anglong Meghalaya adue hoyapota pherangkya mai ke pha KSA amai phu bijoy bepen ke jaipon ke non ke wangji jangmini phai inquiry arni Assam government Karbi anglong lapen Meghalaya government angbong Kaching Wai ji along Kosonsi block 1 block 2 lapen Khanduli angkang an Meghalaya government atum ke parlopon pe dejia phansi pherangke amai long kachungri pon pado lapen Karbi anglong along leke Meghalaya government aphan ke asap sota pithek thepusi KSA amai phu bijoy bepen pherangke amai long jaipon lapen Assam government atum pen Karbi anglong ahoy block 1 block 2 lapen Khanduli hawar angkang ke Meghalaya government upon people lapen lapu Assam State Guest House Khanajura Hills along ki kimpona bangke Assam government tumsi KNG alam along ke Karbi anglong hin pen ke mantuneta chikloidun thek thepusi KSA amai pu bijoy beben pherangke amai long lamthe jaipon Karbi anglong aru block 1 block 2 pore aru jehetu Khanduli boli moi koi asu Khanduli elegatu etu 12 differences areas bithorte pore ei karone ami demand korisu je etu 12 differences areas কোনো পথে কাৰ্বি আংলং মাটিত ইনক্লুড হ'ব নোৱাৰে এই দুইটা ষ্টেট যেহেতু মেঘালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ ভিতৰত যোৱা কেইবা বছৰৰ পৰা যেহেতু আলোচনা কৰি আহিছে হেতু আলোচনাটো অতি শীঘ্ৰে মীমাংসা কৰিব লাগে আৰু বৰ্ডাৰ ডিসপিউট অতি শীঘ্ৰে ষ্টপ হ'ব লাগে আৰু কাৰ্বি আংলং মাটিত যেহেতু ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সিচুৱেশ্যন যেহেতু ফল ডাউন হৈ আছে এটো অতি শীঘ্ৰে কন্ট্ৰল হ'ব লাগে আৰু বৰ্ডাৰ এলেকা যেহেতু নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ বুলি আছে সেই নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ এলেকাত হলেও ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যেটো তাত মাটিৰ দালাৰবিলাকে অস্ত্ৰ লৈ পেলাই তাত ভূমাফিয়াৰ যেটো কাণ্ড চলাই আছে হেতু ল এণ্ড অৰ্ডাৰে অতি শীঘ্ৰে ষ্টপ কৰাব লাগে Sonkep angbong Kaching Waipen Maulana Abdul Kalam Azad Institute of Asian Studies lapen Assam University Difu campus English department pen Difu Farmers Growth Center along Jangmi Cleaner Cap Arni National Seminar Kipadopo Civilization and Cultural Traditions of Northeast India Exploring the Links Athipia Krungching Sai Jangmi Cleaner Cap Arni Pajut Pontanglo Panini Akrungching Sai along Sonkep Apothak Kaching Wai Athon Paledam Kolkata New Delhi Highway a University Athan Bangatum Krungching Sai along Nangchetong Dun Krungching Sai along Pacheton Pen Karbi Dimasa Rengma Naga Pen Chenglok Asonason Pusar Pisara Hormu Kelan Kipaklang Pon Pado West Karbi Anglong Hawaipur along Kidamtang Jangmini Phai Krep Ho Arni KSA Hawaipur Branch Committee Hinman Citizenship Amendment Bill 2016 apotha kepadopot amai long KSA Turipia Maipu Samson Teron alangli lamthe ke jayhut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang aphan habira phakpet kipangbar pa lampen Samson Teron aphan Kangton pen kither ka apotha KSA DDC asa hemalong pini Jangmini Phai Craser Cap Arni pherangkya mai ke pha KSA atiripi amai phu Samson Teron pen Mailong lam ke jai bomahu Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan habit aphak pen kapangbar palam pen Jangmini Phai Krep Phoningri Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang telephone pen mai phu Samson Teron aphan Kangton la pen kether ke hap apothak KSA DDC hin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang KSA aphan dia chohang nang jipusi pherangke amailong pachini lapen ke bangji arni KSA mai phu Samson Teron Jongsi kasik sak dokok pulote Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghangsi adai chen nangji puta pherangke amai ke phalong KSA DDC amai phu Anderson Crow lapen KSA DDC achun bang Jona Singh behin pen pachini thu lapen Jongsi KSA aphandia chohang he pulote sodak pen kachesong asai dengponang kok puputa alang litung pen pachini pontu Kedamtang 15 Hawaipur KSA Branch Committee amai along
kepadopon Citizenship Bill 2016 amai long pado amai long Karbi Locali asong amai pu Samson Teron alang li lamning jibo mahut habit Karbi Long Thomas Council CM habit apak pen ke pangbar aso lam thi aputhak siping press conference padu ilo pasti laso 15 ajo alang li Karbi Long CM tulera mahang niltua Presiden Samson Teron aphan alang li telefon pen alang li kang cek kang ton abisi alang li abisi ton tu jet aso pathak ni tum Karbi Locali KSC Deputy District Committee hin pen ni tum condemn lo lasi kewang jilang ani jok ni tum Presiden aphan jong si ko pini kasik sak dokok pulote Karbi Long CM tulera se daitu ci enangji lapen Karbi Locali asong aphan jong si alang li lapuan kang ton lapen kang ton chona kali ko ani ni tum mana ke ther laso puthak alang li niltum phan jerang jang he tikke niltum ti songbom ji lapen iprang se songpon bom nang pusi hal tum phan pachini pon iglo non malam sa por phan dhina pharma pirta min to poniksina Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. Exotic showroom near Esor Petrol Pump, Difu, Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok, Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Igji. Jubhu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubhu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamo Pipotal Birtalong, Wangtulo. World Heritage Day Arani Pachiton Dunsi, Team Bamboo Penchipatirpi Ponsi, Jangmini Pile Trainer Cape Arni Rangsana Sarpo, Cultural Center along, Kitalon Duna Birta, Kadnus along Birta Nangli. Lobang so silong anaro porpai kresia por malong pen kechengsia jai mek arjan ki hikachipati sitame padopon arjan ki hialong penang ang lo charlie bom aus sumalatum chipate dun lobang so mailong ki thurmi scholar long kiram phangcho umsuwai west karbiang long jir kedam ki jut siang deng ovi kimya thengno paklang pon long kiram phangcho alang li Guwahati University along MA Phurkim Open Cultural Studies charlie bom sami Mona Lisa rong hang pe hin ben sitame folklore and heritage in the context of Karbi apothak ovi kimya thengno paklang pon lapen artist Hriday Teron atum pen sitame exhibition asaita dengpon adun thu dongka pen nangajitong dun jumesen alun parjutekang labang so World Heritage Day katalon along arnikang sam porphai ki thompen seminar tapadopon seminar along man ki director in Center of Karbi Studies Dilip Kathar principal KTM CRI lapen Karbi Anglong today atum chitong dun si Karbi Heritage apothak ovikimia tumpen kajathan pon pado
Khotkhoti Police Station Angkang Jangmini Phai Criminal Cap Arni Kang Sampor Phai Trokapor Khotkhoti Kotam Bosti Lepen Lahurijan Mahila Samiti Tum Chingrum Si Khotkhoti Ahiti Athengno National Highway 39 Tawarpi Karangkha Sai Kedeng Alang litumpen ke thana tengki inut ning Criminal Cap au supia phan bang priya bang photum chulang rem detpen apranta mi armud detlo la sopo thakpini arnianta adai ki dotma phan net ingnang nilang lasi India angkang pia longke BJP Sarkar Prime Minister Narendra Modi ke jalongke swarlotum ke jog one way det si aphiong swarlotum phan kachulang rem lapen apran karmut asai nang bad bomlo la swalam pen sila swasai Karbi Prime Time